u Rwanda rwanyeze Human Rights Watch yavuze ko imva zo mu irimbi rya gisirikare ry'i Kanombe ziri kwiyongera bidasanzwe. Ibi yabisanishije no kuva intambara yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ihanganishije umutwe w'inyeshyamba wiyita intare za Sarambwe hamwe n'igisirikare cya Kongo. Reka tugaruke kuri aya makuru. Ni inkuru ikomeza ivuga yuko guverinoma y'u Rwanda yanyeze umuryango Human Rights Watch batangaje ko kuva intambara yongeye kubura hagati y'umutwe uyu nguyu wa AFC M23 n'ingabo za leta ya RDC ngo yongeye kubarura imva zo mu irimbi rya gisirikare ry'i Kanombe ziyongereye mu buryo budasanzwe. Ibaza uyu muryango aho ibyo ubwo ni leta y'u Rwanda yabajije uyu muryango aho ibyo bihuriye n'ikibazo cy'uburenganzira bwa muntu ivuga ko iharanira. Kuwa kane tariki ya 4 Nzeri nibwo Human Rights Watch yatangaje iby'imva zo mu irimbi rya gisirikare rya Kanombe ivuga ko ziyongereye cyane. Uyu muryango wavuze ko mu busesenguzi ngo wakoze wifashishije amashusho ya satellite wabonye ubwiyongere ukomeye bw'imva zo mu irimbi rya gisirikare rya Kanombe kuva umutwe uyangaye na leta ya Kongo bavuga yuko ngo ushyigikiwe n'u Rwanda ngo bagaba ibitero kuri Goma na Bukavu mu burasirazuba bwa RDC. Human Rights Watch ivuga ko yabaze imva zo muri iri rimbi byibura inshuro 14 zitandukanye hagati ya 2017 na 2024 ikanabara impuzandengo y'ubwiyongere bwazo ku cyumweru buri tariki. Uyu muryango uvuga ko hagati ya 2017 na 2021 muri iri rimbi hari impuzandengo y'imva 1.7 ku cyumweru gusa ngo guhera muri 2022 ubwo imirwano y'uburaga hagati ya uyu mutwe uhanganye n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imibare yarazamutse igera kumva 6. Uvuga kandi ko hagati ya 2015 kuboza 2024 no kuya 9 Mata 2025 ubwo imirwano ikaze yaberaga hafi ya Goma yaje gufatwa n'uyu mutwe impuzandengo y'imva yageze kuri 22 mu cyumweru. Human Rights Watch ivuga ko yabaze byibura imva nshya 1171 zacukuwe mu irimbi rya gisirikare rya Kanombe zirimo 460 zarigezemo hagati y'itariki ya 15 Ukuboza 2024 n'iya 3 Nyakanga 2025. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolanda Makoro yabajije Human Rights Watch aho guhiga amarimbi yo mu Rwanda bihuriye n'uburenganzira bwa muntu. Agaragaza ko buri gihe ibeshya ngo mu rwego rwo gukurura abantu. Ati ni mu buhe buryo kujagajaga amarimbi yo mu Rwanda gutya bishobora no kuba ikibazo cy'uburenganzira bwa muntu. Human Rights Watch ni impundamugayo zikunda kwiyoberanya no gushaka gukurura abantu ku bushake. Makuru yabashije impamvu uriya muryango utakoresha ikoranabuhanga uvuga ko wifashishije mu kubarura imva werekana imidugudu y'abanyamurenge ikomeje kuraswaho ibisasu na FRDC. Ibihumbi by'ingabo z'abarundi ziri kwambuka muri Kivu y'Amajyepfo zijya gufasha FRDC na Wazalendo bari kwica abasivile. Yunzemo ko uriya muryango bisa naho uri guhisha biriya bitero bikomeje biciye mu guhora ushyira amakosa atariyo ku Rwanda. Ni ibintu byakomeje kuzajya bivugwa kenshi cyane ndetse uyu muryango ukanatungwa n'urutoki kuko warakomeje kwibasira u Rwanda cyane ku maraporo bagenda basohora amaraporo menshi. Hari raporo yaherukaga basohoye nayo itaravuzweho rumwe, ariko igihari nuko Human Rights Watch iteka isohora amaraporo atari meza u Rwanda. Wa mugani umuntu akibaza ati kuba imva zariyongereye mu Rwanda kandi akaba ari imva z'abasirikare ibyo bihuriye hehe no kurengera uburenganzira bwa muntu mu gihe hari abandi bakeneye ubuvugizi bakavugiwe ariko
batabikora. Ahangaha Macron, umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda, yagaragaje yuko rwose ibyo bintu bisa nkaho bafite ibyo bari guhisha, hari amakosa ari gukorwa ariko bakaba bari kuyarenzaho utwatsi, bifatiye ku kijyanye no kuba hari ubwicanyi buri kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko ubwo bwicanyi bukaba butavugwa, ahubwo bakaza kuza kureba mu Rwanda, bakaza kuza kujagajaga amarimbi yo mu Rwanda, bavuga bareba ngo imibare y'abasirikare bapfuye cyangwa imibare y'imva ziyongereyemo, kuko kuvuga ngo hiyongereye imva mu irimbi rya gisirikare washatse kuvuga ko hari abasirikare bapfuye, kandi bakabihuza n'intambara yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, banavuga yuko ngo u Rwanda ari rwo rutera inkunga uriya mutwe, bashaka kugaragaza yuko ari abasirikare b'u Rwanda barasiwe muri Kongo, bakaza kuza kugira gute, bakaza kuza gushyingurwa mu Rwanda mu irimbi rya gisirikare. Ibyo nibyo Yolanda Makoro yakomeje agarukaho avuga ati kubera iki batari kureba abakongomani b'abanyamurenge bari kwicwa na Wazalendo, ingabo z'abarundi zikomeje kwambuka zijya muri biriya bice n'ubusanzwe biri kuberamo imirwano, biri gutuma abanyamurenge bakomeje kuhashira, bakomeje guhunga, ahubwo bakaza kuza kureba cyangwa bakaza kuza mu ibarura ry'imva aho kugira ngo barebe ahantu hari ikibazo hanyaho. Akavuga yuko byanze bikunze hari ikintu kiri guhishwa, kugira ngo abantu batamenya ibintu biri kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kugira ngo abantu batamenya amarorerwa cyangwa ubwicanyi buri kuhakorerwa. Bwayo nguko ibyo iby'amakuru aba agezweho, abari kuvugwa. Ariko gatango nagenda ndagira ngo nkubwire yuko uriya mutwe n'ubusanzwe uhanganye na leta ya Kongo watangaje yuko ushobora kuza gufata Uvira, ariko n'igisirikare cya Kongo nyine bari kuvuga yuko kiri kurwana, kiri guhatana n'uyu mutwe uhanganye na Kongo, nawe ukavuga yuko uraza kuza uri mu misozi ya Uvira. Akaba ari n'impungenge ku gihugu cy'u Burundi, kubera yuko uriya mujyi uturanye n'umujyi wa Bujumbura, rwose ni ibirometero bigera nko muri 5 ukaba wahita ugerayo.